Kita halua, subscribe, nohane yang botão notificação, a tu não neita bosira lá com informação com o Siame. Obrigada. Hey, Sulawesi Rahotu, lorong dia lorong Solo, kamu tuk fala haularan pires. Durante minuto balanya larang, hasil malu kita buat sira, com certeza programa Sista. História quando artista, promove tani artista. Yap, Sulawesi Rahotu, espera kata kita buat sira kondisang no bemak diak, saudável na fatin, também tá tene katak, dadang ne tene sound, sida akseso si virus COVID-19 e tau tene katak, ia virus fong ida diante COVID ida, ia virus ida ne bemaka dadang ne moson he tene langsung tene na sound mebe ia mundo e ta espera katak virus fong ida ne ali kata me tene na sound ne e ba maluk Sulawesi Rahotu batimaruan toma, espera kata kita buat na fati ia saud na bemak diak, stay safe, na fatin ya uma, na fatin distância social nya larang, e tur na fatin protokolo saúde ninyang. Diak lah halu atete beta buat sira, ropa na bemak kauja, na fatin uja si wardrobe lita galeri, e obrigada barak bamana lita, espera bawain kolabora na fatin ho programa Sista. Dia kita ba informação dahulu ninya, ya informação da nene, ya informação da nebeke kapas tebes, e tatene kata Crimson, nya nudar artista famoso ide heta nya Raido bem idane, nya finalize release nya música fong nya titulo kolega dia, nya laos nya mesak makanta mebe nya featuring hamuto ko nya kolega na irua Husia Tambua Gani Hogeri. E idane música idane kapas tebe tamba reflete duning basar na irua nya kolega dia, kita hatene katak sernero hakerek música idane laos sernero mebe Crimson hakerek música idane durante tinan rua nya larang momento nya se iha Inglaterra e finalize nya filo Inglaterra nya Husia Tambua e heta nya kolega na rua idane hodi sira kolabora hamuto com satu halo música idane e a tempo todo nya tu sira na rua release música serna tolo release música idane e a Timor famoso doni ho música nya titulo kolega dia so halo koi barak lutang kona ba música idane dia kle tabare mutuk check it out. Hey sista, dia kalai. Hak solok tebe samalok vali ita bot sira iha sito sound difícil. Ya, maski iha sito sound difícil, mai bela hamate criatividade juventude timoroan sira. Oinsa atu kadi na fatin sira nya criatividade no oinsa mos hamosu maneira atu hetan buat rahun rumah. Ya, iha segmento dahuluk iha joven timoroanida nebe makonya sidu honarang Crimson. Pensi ne bemak sempre usudiaone promete colega dia venir release. Mas situação mas ne lockdown. Wanghira ni performa iha palco sempre atrai menina wansira hanesan dada ho meningga. Ya, laos de to físico no oing na bema kapas, bianco na bema husi all about life. Sempre dada menina wansira sai fans ba iha all about life. Sista, oinsa sentimento ang hirahalau domin ho kolega diak. Senti oin selo, mai bemos dia kliu ho si kolega diak makbele hama su domin, senti komfortabel. Só estraga, chubar larang mora, mai be doming neli kolega tona, dia kliu haurai de tona mesa, marang mako hau nia plano la nesa. Crimson mai honi música fonida honi título kolega diak. Música idane kolabora ho Geri Nogani. Sema Geri Nogani, músicos junior husi Timor Ocidental Atambua, nebe mosai hanesan parte ida husi The Voice Kids Indonesia. Musika kolega diak hakerak ihatinan rihun rua sanulu resinsia. Hakerak husi Crimson Rasik ihana be foi finaliza ihatinan rihun rua nulu resinida katina nida ne.
Wanghira fila ho si Reino Unido, Crimson iha hanoing atu kolabora ho Gary Nogani, ex-contestante The Voice Kids Indonesia ninian. Hareba situação cerca sanitária nebe continua aumenta liutan vontade ho si Bianco ka Crimson atu dia kliutan musika fon nebe maknia hakerek. Idia furak ne mosu ho si nyerasik atu ha mosu musika ho ne título kolega diak nebe makia mos musika idane ia kombinação lian rua tetu no Indonesia. Bianco hateten iha gampang susah. Hai sister lovers, durante neia tempo cerca sanitária, how fokused ba kerek música, tamba ita tu tengi cuidar di tenang, tangne how fokused ba amini album mos, all about life ni album, lebih mah ami se release ya tempo bada, processo a kerek ela, e ami mos prepara ela concerto lebih mah ami se realiza se quando situação cerne back to normal. Música colega dia klasik, how rasik mah kerek. Iha tinan 2019 tinan Roliba momento ne hau Inglaterra la hau si Inglaterra ma hau kerek musik idane e consegue la hotu tane wanghira fila falu si Inglaterra hau liu si atambua hau sur kolega ne rua Gary Ogani ne sinarua ema atambua como sinarua pernah tuir The Voice Kids Indonesia 2019 ne mebe sinarua la consegue to final tane hausur sinarua yami yang sa kalau conversa como haure sinarua pas iha música dane tane ami colabora muito música ne processo claro desde 2019 até 2021 fim mahasai ne tina 2 tahun tane ami halo kontak ni si social media den si WhatsApp ami halo beat mas manda bamalu si WhatsApp den e depois salah barak hadiah det tane ikus mak finaliza Timor dari sirhal tu beat sir mahalo como parte Indonesia sir mahalo mebe parte tetungnya refrain hamalo tu hama kerek e ikus finaliza video mos finaliza Timor tu how senti parte dificuldade liunya mak ia prosesu shoot video ne tamba amini video maker hene kan hatete basir Indonesia dan katak sira heim fotire sirnya video mebe edit ne itu Timor como dari rumah ami lah ba shoot video kan sa dari rumah latuir ami hakarak latuir ami ekspektasi então tengi shoot ulang fali proses shooting tahan tempo clear basic fulang Hasoro malo mai bela mutu se atene demoras desde ulu hatete mai hau kari Ya, Twins Gary Gani jebolan The Voice Kids Indonesia kontenti tebes ho kolaboração na bemakhala ho Crimson. Hahu se DM-an iha Instagram, ikus mai realizado ni kolaboração idane. So, o insamak sira conhece malu to hala projeto hamutu. Let's check it out. Halo Timor Leste. Rencana awal kolaborasi sama Crimson itu berawal dari kita kontek-kontekan via Instagram, kita DM-an, terus dari Crimson sendiri minta untuk kita featuring bareng Gani Giri featuring Crimson. Dan ternyata singlenya ini single kolega Diak ini. Akhirnya langsung Gani Giri direct musiknya dan kita langsung buat kolaborasi ini. Kalau kenal sama Crimson itu kita pertama follow anda di Instagram, terus DM-an, dan waktu itu kebetulan Crimson lagi main-main ke Atambua. Nah dari situlah pertemuan Gani Giri sama Crimson di situ terjadi. Kalau kolaborasi dengan Crimson itu ide awalnya itu dari Crimson dan langsung kita bahas, kita bicarakan dan fix langsung kita gaskan project ini. Rencana awalnya dari Crimson sih. Yes. Kalau hambatan sendiri ya, itu pasti ada dalam setiap project. Apalagi di masa Covid ini kan ya semuanya serba terbatas dan ya itu kita harus cari lokasi yang tidak banyak orang.
Terus agak susah juga karena ini kan syuting jarak jauh kan, jadi semuanya via online gitu ya. Ya yang pasti hambatannya ada. Kalau untuk persiapan atau latihan sendiri kita nggak ada sih. Kita sonde ada, kita lebih ke kontek-kontekan ya. Kayak lebih membahas bersama untuk pembagian partnya. Nanti Crimson di bagian apa, Gani di bagian apa, Giri di bagian apa gitu-gitu. Lebih membicarakan soal teknisnya saja sih. Gitu. Kalau untuk latihan bersama sih tidak pernah. Ya. Pasti ada ya. Ada. Ditunggu. Kita mungkin karena dibatasi dengan COVID, sebenarnya proyek ini juga kita sebenarnya kita harus kerjakan sama-sama di Timor Leste, tapi karena dibatasi dengan COVID, batas juga tutup, jadi akhirnya menghalang kita untuk berkolaborasi sama-sama di Timor Leste. Dan pastinya untuk show bareng Crimson di Timor Leste itu sangat ingin untuk kita show bareng di Timor Leste. Betul. Dan doain semoga batas cepat buka, pandemi ini cepat selesai, dan Gary bisa show di Timor Leste bareng Crimson. Oke, jadi untuk harapan Giri kedepannya semoga relasi ini semakin baik, relasi Giri Gani dan Crimson semakin baik ya, sehingga banyak mengeluarkan karya-karya yang akan booming di Timor Leste maupun Indonesia. Dan semoga ya tali persaudaraan ini semakin kuat, dan yang pastinya industri musik di Timor Leste harus going to internasional dan lebih keren lagi ke depannya. Nah, cara buat teman-teman tahu Gani dan Giri, teman-teman silakan cek YouTube Gani Giri, channel YouTube-nya Gani Giri. Itu ada cover-covernya Gani Giri di situ, dan jangan lupa follow Instagramnya Gani dan Giri. Terima kasih. Halo Timor Leste, bye-bye semuanya. So, thank you Gary Gani, bela kolabora ona ho músicos timoruan Crimson. Sista lover henkata kita buat sira bela performa iha Timor Leste, menghira ita pasa ona situação difícil COVID sanolo resinsia. Coba untuk tafsirkan perasaanku ini, tapi ku tak mau untuk lakukan dan tak mau untuk ungkapkan, karena persahabatan pada. Ya, manajer All About Life Aking Hateten, musika kolega diakne rilis tambah pedido hose fans All About Life iha Timor Occidental. No objetivo ida mak bela simu hodiak hose fans sira tanto rai laran nomos rai liur. Hanesang manager ba All About Life, how sempre khusus sira tu bele envolve buat nabe produtivo. Asa criatividade música é importante tebes. Ita ni língua é mabarak kan sana sang Indonesia bele simo dia e asa música da venda colega dia sai nemos tambah requerimento si fans All About Life ning ya Timor Occidental an Santa Boa Kupang sira barak magosta All About Life, então sira khusus diambele halo música rumana be maka ia tetu yang nomos ia bahasa. Então Bianco tenta e kuliah Gary Hogani e graças a Deus sira bele realiza música e belemos simo dia ba iha rona nain sira idene mak kami objetivo lavar sira tenta tu bele na fating fo música ba sirnia fans sirna be maka heng na fating sira tu continua hal na fating música e tempo barak mos ia processo hal ta música colaboração entre All About Life for Juju and Friend. E denema kami sempre puxa bebê sira kata halo na fating música para ter indústria música de Timor na ema bele continua rona na fating lo si tem relanet mas bem tem família sira Inglaterra nos acompanha, Austrália nos acompanha, Indonésia nos começa a gosta música teto, mas que sira la compreende mas sira gosta tambah talento sira foi ensaina ne hamusna música da nebe maka bele simu ia jovem sira nebe
Ami how hanesang manager e mosan sa amang basira orgulho hosira sira bele rai sirne tempo bara ko di bele halo música de mak bele simo ho positivo. Carinho sala, mas el sentimento nesse dormitona. La ostra no alto coco estrada, mas verita na rua. Ia esperança katak wahira ia viewers dia kusi música hone título colega diak ne sira seha mo sutang música phone nebe mak bele colaboramos ho Juju and Friends. Bem, música né sira gravação rotona e agora mi processo buka ela sponsor para bele hahu halo vídeo tamba tiro plano videoclip né sinar pintu hanesamos promessa kata benhira quando música colega diak né bele bato iha 1 milhão viewers então ami se release fil palitang música segundo novema colaboração entre All About Life ou Juju and Friends. E colega diak partumo se continuamos. E dane makas ami husuba ami nia Rona Nine sira. All About Life nia followers sira. Kari kita bele atinzi tenia promesas hanesang ketang 1 million viewers ya musik dane entang colega diak partu sisai e como hamak sala part 1 sayona e 1 million ana. Então, há uma sala parte 2 né, mas se colabora na fato de Juju and Friends, All About Life, e né, mas processo gravação remata na a mim se tenta para tu bela release. Tete mai hao carinho sala, mas el sentimento nesse dormitona. La ostra no alto coco estrada. Aking hateten iha músicas Timor-Wan Barak tebes maghakarak hamosu música, mas bem iha dificuldade oin liu iha financeiro. Então, dificulta sira atu halo produção ba música liu iha videoclip sira. Tambah precisa necessidade lubuk atu atinzi to iha neba. Iha nessa ngita hatene kata industri música di Timor nene artista sira barak label halo osan tambah itani sistema nebe maksidau laho diak mas be ita espera kata itani governo se apoio na faten artista sira no sira bel continua na faten sira ne carreira. Amemos aprecia ho a minha colega empresário sir nebe mak sempre responde positivo banheira com a mídia o bel sponsor la música e dane tamba clip ne processo nita precisa osang ho di selo ba videographer so roupa basira halo viagem ba fatin nebe mak atu halo clip ne e dane mak impede artista bar ki afia di Timor-Wan artista bar deus makara halo mebe bot ne osang o tau na YouTube olah hetang but rumah si neba mebe iha barak grupo barak nebe maka cara kala música mas orçamento limitado. E nem maka hau hanesamos fundador ba Musila sempre cara kala concerto, kusi concerto maka artista serbel hetang osang tambah sira fam bilhete. Então é uma rola sirne bilhete sira bel hetang osang então si concerto sirne e osang ne sira bel usa ba halo gravação ou selo videographer ba halo videoclip. Também nem maka agora a situação sobre Covid ne bel halo concerto ela bele halo botruma ita se iuma de então susar ter bel artista sira para tu bele hetang osang usi industri música mebe how hanesan sirnia All About Life manager how sempre tenta buka dalang então ita hare ba Copa Mundial ne ema barak assisti ami hare festival dalang ba komersial di dari o insatu bele utiliza talento artista ne para bel halo komersial te Timor ne ngiha Copa Mundial ne também né kami serviço muito com companhia balo di halo advertisement kono ne artista bel hetang osang intua durante Copa Euro 2020 ne. Kini waktu telah berlalu, ku masih bersamamu. Telah ku coba untuk abaikan. Dia anesang manager ba All About Life how sempre akara husumos ba governo atu bela tamata ba artista sira memba ke Timor né tamba uluk ita di governo tenta atu promove língua materna atu promove língua tetum ba yang asam sira e husi música né é uma bara começar a aprender a língua né essa sucesso dia aqui da ba itania rain e obrigado uns ba artista sira memba criar na música tetum né memba belíssimo né mundo essa ita dia cari
ia na sambalu ia estamos nesse baraka tene canta inglês mas bela tene kuli inglês e donemos teto agora começa a tare se por exemplo Indonesia começa a gostar canta ia Inglaterra moça Timor Wan sir na be mak ni uang moris Inglaterra lah tene teto mas be tenta aprende canta música teto ne essa buat dia kira positivo terus vai ter língua materna jadi nos governo atau bela tamata na fatin artista sira usumos ba almamor atau sai na fatin mahong na be dia ba artista sira continua fora fatin coragem na monitorização ba artista sira atau ne sira hamutu atau completa malu los atau compete malu tambah agora né tempo para tu bele lori música Timor né vai ao mundo nessa mos lema GMN lori Timor va mundo lori música va mundo. Sista lover sira hotu dalitan iba bilover sira hotu ba achua lover sira hotu ami agradecer ba suporta no domin be mai mi harak Miami info Miami ulihusi imini like imini comment imini share ami apreciate tebes e haunia lipuang ba kolej sira hotu nebe mak ia talento nebe ma moe o tau atudu labele tauk labele moe maske ema hamoe imi hatung imi hakik imi mabe na fating simu ho hamnasa tambah buat tidak sucesso ne la fácil tambah nia tinggal liusi prosesu mausi zero atau hero e nenek ba bebek no itare kata dia Timor ne kantores mane ma barak liu tane funlalais-nya ami haluan sa buka kantores peto ho idade nebe maki kuang nebe maki ia talento mebe sir moe ami tais lah para bele colabora ho all about life di cria música para ia konser rumah karit label harede mane de pela igualdade de gênero mustenya. Sista, story kono artista promove ten artista. So sista, husik dia informação idane ita bahare hamutuk revolta night hafoin pausa balu tu irmai.